Kono kela loga ya mention ku carnival na loga ya Idoma. Ya je ko Otukpo. Yo bole check Idoma dudua. Echo fucheta kipo igwepa. Iha idoduma. Ake mo echo fucheta no onya echi no government litaje. Kaloko celebrate to Christmas. Ene ya chegi travel gole ikoma. So alodo ko use ko enya ko opportunity ke jenja loko gbe yi Otukpo. Gali je o ma mato. Ege ni Idoma ge yale. Ege ni je ki Idoma ge yele. Ege ni botu ekuku wa oglinya aja ije ye ni Idoma le ai koma na ipo we chena lo imo wa che ka lo ke jege na Idoma ge celebrate o carnival ku ale ya then koma alo no bege ye imu Lagos mu Kanu mu Kaduna mu Sokoto no ga pe wole a alo ka go bi sample a gola lo nyogbo practice ja gbe ku ne jenja lo ge je to anu ma no so de ko nya le ke la Idoma dudu e ga do ma ni ba ajege chenyo nya no wole ma jo iboga ife wole o iko na jenya lo echu ato ha kalo ke gbe Otukpo echu fuche ta ipo igwepa ihe ai na lo banu nya ainya la Idoma alo gbe kalo ge meje ndi pe kidenja ikoma ainya la Idoma akele pomegi oche ya lo anu le kwalo amo anu leader no bi alo to ha ege na lo ha mun Madam Peace TV na lo wa hokonu to pani lo enchena nke o use ko na ho invite je jalo alo no wa Idoma ege no opani ya lo adalo le dalo kahini e ga duma na lo ba kalo pie wole echo hucheta ja ge cho huche hili ipo ichigwepa anu carnival Idoma ho wa nge abo opani ge abo eje jalo ege pe wole aya lo eno be eche ege wole aya no gbeje ege wole aya no art ege wole ache no ke oyu klo ha le wa eke wole carnival na o mi ne ola le wala lo so that aloge piato ha ege na dalo kili dalo so ho invite eje jalo ako Idoma nana alofuwa ewo ha lofuwa o Idoma ofunun alo ho ha che dudu ligu ke wa join alo ainya la